Khokhovula ngasifana lesi sikhathi. Emalahleni FM will not be held liable for third-party opinions during interviews, social media comments, or other formats played on air. Ya-ke kanti sikuyisona-ke isikhathi sakhe-ke lapho-ke uKhokhovula asenze kanje lina nawe. Sanibonani balaleli, ngiuKhokhovula sempinde ngaba khona futhi emsakazweni Emalahleni FM. Siqhubeka kanjalo ngakho ukubonisana nokufundisana ngendaba zamasiko, ngendaba zokwelapha, imithi, amandla nendaba zakomoya, sonke nje esizaziyo ukuthi sikhona ngisho nasemlungeni bathi spiritual issues and spiritual matters. Lento echaza ukuthi wonke umuntu nje iyamthinta indaba kamoya, amasiko nemithi yokwelapha. Hayi wangena kwezwakala ke manje ukuthi usuphakathi ke Khokhovula. Sibonga futhi ke isikhathi sakho ukuthi ke ukhona namhlanje. Engicabanga ukuthi ke abantu vese bebevele bekulindele ukuthi beze ukuthi ke namhlanje usiphatheleni. Uyakhumbula ukuthi ke kwisonto elidlule lapho sasikhuluma khona ngokuthwala. Saphinde futhi ke sathinta indaba yokuphakamisa amabhizinisi. Angazi ukuthi namhlanje uzogijima phezukwane. Ngangithembisa abalaleli ukuthi sizoqhubeka ngento ezincike khona kuyintwalo ezobe sesithinta oyigubhu, isihlahla sempilo, impondo, uphondo lwamandla, umhlanga wenhlahla those lucky bamboos. But now ngifike ngalala ngaphenduka ngacabangisisa kabusha ngathi no man, so khuluma ngento eyodwa sobuya sibuye kulezo nhlelo nakuleyo ndawo. Ake ngikhulume ngento engibona ihluphe kakhulu abantu namhlanje. Isichitho. Isichitho simelane nothando. Isichitho versus love affairs and relationships. Ngathi ubabonile ukuthi bekhona abantu ethi umuntu esehlezi kamnandi nodali wakho sweetheart upumpkin umayifosholo bebese ke bevela abanye ungabazi ukuthi bavelaphi, bavele bachithe yonke lento kube ngathi akuzange kwaba nothando ekhaya, kuvele kudala inzondo. Uyabona nkosazana, izichitho zihlukane kaningi. Abantu basukuma sebezibonile, abanye bezizwile izimpawu, yize imfundiso yethu yanamhlanje iqhubeka. Ngicabanga ngizowathatha nje amasonto ambalwa ngigcile kuso isichitho ngoba sikaningi. Sengiye ngabuka ukuthi abantu abaningi sibuye sibehlule ukusilapha ngoba uzofika nesichitho sotwayi kuyikuluma lokho emzimbeni esikhumbeni, omunye afike nesichitho seinduna, omunye njalo isichitho solwembu ukuzwa ngathi uyahanjwa ebusweni, sinjalo futhi bathi ngamazeze lento zenkukhu. Imali yezi ukuthi manje usuyazibala ngendlela ozibala ngayo bese kubuya kumina lesithombe sokuthi wayekhona umunye usisi esithi nasihlezi naye ethi ngizwa ngathi ngihanjwa is something aningibuke ukuthi ikhona yini, athi manini iyangihamba nithi hayi usudlala ngathi wena ayikho lento oyishoyo. Kodwa manje mongabe ususho kanje uthi isichitho sani solwembu. Abanye basishaya ngesongololo. Isongololo isichitho sakhona sikabili. Angithi uyabona liyazisonga malungathuka. Mhlawumbe ulithinte nje kancane lusonge bathi is to coil in English. So that coiling part ukuzisonga kwalolo kuyana bakwenza kube isichitho nje unomuntu wakho. Umuntu wakho senegative nje akasekho nje kulento, noma ukhuluma naye ngathi uleje phesha kwelwandle noma kwenye island nje ebhora kakhulu. Abanye babuye basebenzise izinyawo zakhona lezana. Imagine mawungahanjwa inyawo lezana ziziningi, lento izobe irritator, izwe nje ukuhlukumezile umzimba. So leyo nto bayenza iyenzeke ingabonwa kodwa iyenzeka kuwe. Bathatha leso senzo sokwenzeka kwaleyo nto basilethe ngokukamoya, lento ngesilungu bathi symbolism. Lento iyabe isifaniso sokwenzeka kwaleyo nto leyana kodwa seyenzeka kuwe practical uyizwa emzimbeni. So kukabili mawuzwa uhanjwa bangabe bakushaye ngesamazeze, bangabe bakushaye ngosolwembu, bangabe bakushaye ngaso esosongololo. So kudinga thina ke manje
abane neso lesithathu sibone ukuthi kambe ingabe isona siphi ukuze sikunikeze imshanguzo noma imithi ophecelezi formulas ezisutha lolo hlobo lolo lwaleso sichitho kuyilesizathu uyawuthola umuntu uhambe eyosizwa anikwe imithi isebenza inyanga noma ngumprofeti ngawo wonke amandla ikhiphe lonke ithuluzi engabe likhona kodwa jike engasindi umuntu ngoba bona bebekhiphe imithi yalokuya okufana naloko kungesiko so it's obvious ukuthi lokho okumphethe labazanga bakuthinta ngoba bakhiphe imithi yalokuya okufana naloko yazi ukuthi wenzile wafika mhlambe abalaleli emakhaya bezovumelana nami mangithi ezinye zezichitho besingekho aware of ukuthi zikhona ngoba thina sazi ukusikha phezulu ukuthi kunalesi isichitho saka number 2 thiwe hayi ushaywe ngesichitho saka number 2 uma ngabe uyakhona ukuzwa ukuthi ngithini sikhona naso sithi isichitho sendle nje masingenza abantu ba understand lento samakaka sendle toilet material lento izokwenza uzwakale unephunga la itoilet mawubantu mawuwedwa nje uright na uzizwa uright ibe siba kabili kuwe wena umnikazi kwesikhathi nawe uyazizwa nje uzumphefumulo wakho ngathi no awukho right kahle ngixophanga namhlanje ku10 uzukhumbula isixubho neColgate lalela omunye akazizwa njalo bethi uzongafunwa abantu bezothi abantu mengabe bekubuka bekuzwe ukuthi ngathi uyabanukela bengazifuni phambi kwakho omunye ungamnukeli kodwa azizwe njengakufunanga nje uyawubone abantu basemsebenzini lezi ndawo ezisebenza abantu bebaningi njengesikolweni othisha amaphoyisa onesi basebenza bebaningi uthola abanye sebesendele namakhanda laphana omnye efaka umlomo wakhe endlebeni omunye bahleba abanye bakukhomba ngeminwe abanye bayincena njalo bakukhomba ngamehlo uyibona ukuthi lenkulumo iqonde kimi uthatha isibindi ngelanga ukumbuzo yedwa kahle langa inkulumo nani khuluma ngempela mbonke ngikhomba mina abanye abanesibindi njengathi ngadlangadla ngiyabeka isikhathi nje namhlanje ngibona umntwana uright ujabulile lela ilanga ngabona nje nikhuluma ningangitshela kodwa ngabona ukuthi inkulumo le iqonde kimi uzoza umuntu ekutshela ukuthi hayi uyazi sibani mani wayetha akakufuni njena la uhambe khona kodwa akana sizathu ngambuza ukuthi why wathi akana sizathu nje uzizwe ngakufuni ungazi wenzeni ungazi ukame kanjani ugqoke kanjani uzizwe ngakufuni usubuza uthi kanti lo muntu kubangisani ngoba le impahla igcokayo versace anginazo mina noma mhlawumbe le moto ahamba ngayo anginayo mina kanti futhi uyazi nala ngihlala khona ukuthi ngidobha phansi uhleli nendoda endini mina uhleli nosifazane endini anginayo yonke leyo into encane akujokwa la ekhaya akuncokola la ekhaya into encane nje wathi uyancokola hawu sisukile indaba isingaka sokuliwa sokuphambana ama plate namakomisho lapha kuyaliwa ngento encane omunye ungajokhanga nje ukhulume nje straight nje forward akuzwe kabi umuntu ngoba isichitho esifakwe kuwe yilesi sangaphakathi somoya ziningi ngiyazi balalele lapha inyanga babetshela abantu ukuthi hey unesichitho somoya zokulapha silashwa kanjani wendoda yegobho silashwa kanjani woza kimi ngizokutshela ukuthi silashwa kanjani ukunikeza iformula abantu bakhathala ngilokhu velodge into ezingekho woza isichitho somoya sihamba nomphefumulo wakho ukhulume nje ubeke inkulumo yakho phandle sincike ezwini lakho umuntu uzozwa ngathi usumkhulumele enye inkulumo emphathe kabi kakhulu leyo ndaba izoba indaba enkulu koliwa kuze kusela omunye yalale memeza lene enkalweni phinde futhi wabala esinye futhi isichitho ubale samazeze esamazeze uyabona lezi zinto ezidla bathi chicken lice and mice intwala zeinkukhu abanye bakushaya ngezengulube abanye uyathola sebenazo ngapha eboyeni ngapha ngaphambili ngazi ukubizwa kuthwana sithi ezinzeni ngapha uthole umuntu zimudla lapho omunye uyakwazi ukuzixotsha azibone omunye uyalunywa kuphela akazibone uyabona ngeke ngatshela abantu ngathi indlela abathakathi asebe ngochwepheshe ngayo they are scientists more than scientists mangithi they are scientists more than scientists kunezinye izinto thina esiphila namhlanje njengabantu bamanje esingazivuma esiziphikayo kodwa ezikhona ezenzekayo
Ososcience mabe semalebhu ngala bavuma ukuthi umthakathi ukhona lento engikhuluma ngazo sikhona. Mabe fike emakhaya beqala bebona inhlupho ezifuze ubuthakathi. Bagijima baye baprofitini amabhushira amamboro bako Khokhovula. Useyivuma lento le. Hamba yo report umuntu epolice station manje uthi ngizovula icala uyanloya. Bazwele bathi lo hlanya kakhulu uyagula. Hayi ubone kanjalo ukuthi manje lo bajikela ngale bahleke baze bafe. Akakholwa ukuthi kunomthakathi mayise police station. Mayifike ekhaya zimshaya bona ingane lapha niyawa. Abona unkosikazi naye sevukwe imvukuzane nawe unkosikazi sevukwe into ezithize uyaqala manje umthakathi ukhona ugulelwa ngenye into enzima kakhulu uyaqala uyaconsulta ngiyabazwela abantu abaphikayo ukuthi umthakathi ukhona kodwa futhi ngiyabathanda ngoba mabe bodwa sebenami ensitha bayamvuma umthakathi kanti ngibakhululeke ngeke nje ngambe ngichaza abantu kubani uza kimi ubani unesichitho consulting with a traditional healer and spiritualist is very confidential. Ukufuna usizo emntwini kamoya inyanga umprofeti noma isangoma into kumele ihlale igcinwe njengemfihlo vele kwadalwa kunjalo nami ngithole kunjalo ngizoqhubeka nakho kunjalo. Asigijime lapha uthi kumina uKhokhovula ungumlaphi wendabuko aphinde futhi sebenze ngomoya. uKhokhovula nangumuntu sesimeni sokuthi uzwa ngathi kunomoya omubi omngenayo useyeza umuntu kuKhokhovula. uKhokhovula kufakwa iappointment uma ngabe ezobona noma mhlambe kuvele kuthiwe iza nemali engaka uzokhona ukuthi ubone uKhokhovula akwenzele insebenzo yakhe isebenza kanjani. Ngiyawuthanda lo mbuzo wena awusosangoma nje mawungale wethu esimbuzo ombuza wena unthethu lolazo hayi phela kusifana nahlazi yes ingoda uyajula manje umbuzo wakho uyawuthanda engathi uyangazi angifuni lento yama-line yama-queue kuthiwe le mina lento idala ukuthi ungabi nesikhathi esanele nabantu. I need quality time with people ngoba uzoba nabantu abaningi ugcina usuthatha konke ngisenge ngabona izinyanga eziningi uthola namabhodlela afanayo akeliswe yazo ajikeleza ngale ngomduli abamba ikhona angena kwelinye ikamela afana ungaze ufike unedlisi unikwa lona ungaze ufike unesichitho engisho unika lona ungaze ufike ubalekelwe indoda unikwa lona ungaze ufike ufuna ukuvula inhlanhla uyageza unikwa lona ngeke kube nomuthi yabona mina kuze kube namhlanje indaba yale mitho uzifo zonke ikhona manje bathi angikholwa mina ayiyaqolisa nje kuboza kwethu bazothi hayi ngibhayizisa abantu ayikho into engaveli yenze yonke into man ayikho mina ikhona into engingayazi engayenza ilotho angiyiwinisi umuntu ngoba ngaze ngiyiwine ukuba utangiyiwina uthingo ngabe loba bankrupt kusese uthingo kungakabe ogidanga awudila nayo powerball ayengeke ibe khona benzoyenza bankrupt ngiwina every time so now I don't angikholelwa ukuthi imithi enjalo ikhona mina ngikholelwa ukuthini usungamlungisa umuntu into zakhe zivuleke angikufundile isistory zophendula umbuzo wakho weconsultation ngangise Marisburg old old man road usotho ngilanga libalele ngizokhumbula ukuthi ngubani enhlala lapha ngisebenza omnibudi zomsho ngegama ngoba wagcina eyaziwe ngabantu kakhulu ukuthi uza kimi naye nje publicize wakuthiwa nguKen wakamsimanga wagcina negarage phambi kwe-Edenville lapha phambi kuka Nduduzo funeral uKen wayi-advocate ngamsebenza ubephuza la amadula ngaze 100,000 wayengasaphuzi wayedown ngisebenza uKen lapha nama problems wakhe uKen abewina ilotho ka 5 million 5 million bemningi ngalezo sikhathi bemningi nje ilotho isanda kufika inamba ngazazi sese u25 noma zingaki kwahlala about 5-6-7 months kungakaphela unyaka uKen wabe siyowina 18 million imali yayilokhu edlula yabanjwa nguye yadlula lokhu ingabanjwa yabanjwa kuye uyiphinda futhi ngidengeda lapho ngathi bahlanye uKen mina ngiyakwazi ukuyilisa ilotho uKen wayinikeza imali yayila kubo 50-60-70,000 ngabe ntatha imali yana ngimbiza ngaqala ngathatha yami imali ngihamba ngayodlala ngambuke ifilimu okuthiwa yeGulf War yama engaSaddam noBush lwane yokuqala
kunomunye ekuthenga ngimthandele inamba nje ngizithandayo la ngithatha inamba zakhe lesifubena ngazi bathi yini inamba ya ngangazihlanganisa nezikamunye kwakuthiwa ngu-lieutenant ngabe ngibheja ngazothatha lezi ezikalona lapha ngathatha nezinye ezazingemuva lo engangithanda kakhulu lezi dubulana kakhulu ngabe siyobheja zona zizodwa ngithumela umfana ngemzini mkhulu ngiyolapha ngizobuya nge-Monday ngiphethe newspaper ukuthi ngizochecka ukuthi ihambe njani ngithola umfana ubeke ipaper phezu kwembuya furniture engangithengele ngo-Weekend Gate yamayiphoto imbuya edala imbuya yayidura mangithi ngiyabheka inamba le engaphansi ka-social wana oyedwa yiphuma njalo ikhanda lavele lasifuka lazivelela ngako ake kuqonde imali izibheki ema-ofisini elodwa mangingena mbingeleli muntu ngizofuna okungokwami imali yami la ngangikhomba ngaphakathi imali yami la baba yini angincenye umuntu phela lithi imali yami la ngithethe netikiti ngiyalivula alithathe lo tikiti alibuke aye lapha inamba zakho ziyabe zifakiwe so endaweni ezihamba ngogesi njengalento yakho watch lapho ngibona behlangana amakhanda bengithiwa ngifuna ama-itiye lapha ngifuna i-coffee noma itiye ngabiza kuphela ngazi nokuthi i-coffee bantu i-coffee banitela inye nelinye ngangawazi isavele emakhaya bangikhombisa amakhekhe kwakunelinye ikhekhe elalindocream oyilime angicabanga yila minti ngabuka wonke la ama-biscuits amakhekhe ngabuka ngathi ngaze ngilidle leliyana ngizivelela emakhaya kubula leliyana khomba ngiphuza ngale mbona sebeqala ukuchithekana kodwa manje Khokhovula uma bekwenzeka leso simo leso awucabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyidlozi lakho ukuthi uzukhona ukuthi ubambe no the story sebechithekana mdala wasefuna ukudla imali yami la vele ndandomunye umntu sengicabanga ukudla imali yami tikiti lama libuyi abe mbizele eceleni nathi hayi ubona la bantu bechitheka umbani odlalela liphepha ngidala umfana nje ngithumele bathi awukubulele umfana ngamzonda 6 months manje siyacheka umfana kadlalanga ngeSaturday wayeke iSaturday wabadlala ngeSunday edlalela idraw elandelayo mina ngoyine idraw edulile Jesu lapho ngathatha about 70,000 ayinikwe ngikenikeni mfila amaphepha mbizana abafana ngayo idlala yonke ngibona baphela basi into yikho uyiwina ngesasa ledlozi ake ngibuyele esichithweni madoda kunesinye ukuthiwa ibhakumba isichitho ngiyanibuyisela esichithweni bazalwane leso nithi nihleli nje nivele nisusane sifuna abantu abalwile abanye bangaze balimazana uthole nje uhlala khali iqhupha la emzini abanye bazibashayo yise nonini hayibo lento isigaqa njengobhatata isayizi umuntu uyakutshalela yona laphana kodwa lezi insuku ngoba sokuba nochwepheshe thina esicwaningayo sikhande siformulate sikhande nenye into entsha sesiyagaywa lesigaqa sibe umpuphu impuphu nyana umuntu afike asithele phakathi ekhaya umuntu sengasifaka ekhukhwini lebhluke mayifika laphana aphendulele ikhukhu bese ichitheka lento bese linda imvula izofika inethe laphana mali lento iba amanzi ingena emhlabathini ngithi sizo spread umuzi wonke uyabona mani la phakathi kwaleli khaya leli impuphu elikhala laphana baze likhethe kuyohlala kwenye indawo ibhakumba leso sichitho leso so wena uziphethe zonke ukuthi nje ngiyabahlonipha abantu kuyafika amantombazana laphana kimi yazi indoda Kenya ifuna ngithi hayi man amadoda engaka lalela Khokhovula phela ubakabe umuntu efika kuwena ethi uyagula kufanele ukuthi umlaphe manje mina ngabuka ngasaba kuba umbulalazwe ngakutshela kade ngathi nginabantwana abawu17 biological bese ngiba ne3 abamankoskazi lo lapha lelanga ngamthole na2 lo munye ena1 so abantwana bayi20 kodwa laba sebengabanjwa imoya lapha ekhaya kuthiwe basala bayilento ekuyona lo 17 ngaqala ukwenza into ezinjalo engiyikho namhlanje ngizoba yikho kuliya impilo ezayo. The life you live today determine a kind of a being, a spiritual being that you're going to be when you are no more. So ngesaba ukuthi ngenze izinto ezizolimaza abantu bese ngizobuya ngiliyanto ebantwaneni mamba beyiliyanto ekugcineni sekugcina sokuthiwa babezinyanga ezinamandla sebengabathakathi abanamandla. Kodwa ke umuntu angazikhohlisi lapho emakhaya ngakholelwa ukuthi mawungihlasela ngobuthakathi nami ngiyakuhlasela back ngenakho. Ngisasho namanje ozizwa ukuthi uphethe ungabe inyanga sangoma umprofeti kwakudlalwa ngale mithi kwakungakhalwa ukuthi inyanga ikhala ukuthi intakathiwe phonsa ngapho
nami ngizoyenza ngapha sobona kodwa kungabi too much for wena asiqhubeke ngendaba yesichitho zafika intombi indoda yakhe ngiyifuna ngiyumchithele lo mfazi olaphana no yabona lento esisiyenza why ungafiki uthi unomuntu ofuna ukulungisela yena sizofika mase ngiqedile ngesichitho mhlawumbe eziyako 10 15 20 ngenhlobo zazo ngoba namhlanje ngizibala ngisikha phezulu sizofika kwezentando ozwana mina isivoko sothando amaga iqhimlili leyana intulo ehlala ivuma kanjene nekhandela uhlaza ngishayela umuntu wakahlala evuma konke ya madoda mabe funa ukundlisa mina bandisile laba makhosikazi amathathu mayeletha ngesipunu ngithi awungazodlala wena ulethe ngefosholo kumele sakhe la kumele sakhile usiyak-enjoy ukuthi abasale bathela labo senze ngezokubabuza ngithi lesi suku kade aninakho yena angikuzwanga kahle sishebele noma ubuza ukuthi ubanike namhlanje uthelile namhlanje ubani othela kodwa ungayenzi kakhulu omunye azabhayiseka hayi kodwa ke ngiyayithanda inkulumo yakho makabe uzothi kunokuthi sibhidlise akungcono sikwakhele okwakho thela lento lena sakhe sakhe okwakho la usubone khona wabona ukuthi ngathi lapha ngizophumelela asiqale lapho sikuqedela indlela yakho ukhona ukuthi nawe uphile njengalo ofuna ukumsusa uyabona umnenke sibona ma uhamba umnenke ukhipha lento engathi iglue yabona abathakathi ngama scientist bayithatha leso simo leso senzo nempilo yomnenke bakwenze wena ube nesichitho somnenke uze mawuhleli uzwe nje iface yakho noma iskin ngathi ugluey injuluko yakho nje mayiphumile inobuntungam inobujeli injalo nje ngesikhathi unjalo uzozizwa ungazithandanga kwawena nala uba phakathi kwabantu nomphakathi uzizwe wena uphumuka ngwedwana ubona ukuthi no man yazi noma kuyahlekwa abantu baxoxe kuhlekwe kudilike umuntu ezibhoqela into engekho ubuye wena nento nje TikTok ngempela ukuthi ngahlekisa wonke umuntu uthola abantu nje beswaca nje busweni sangathi ukhuluma inhlamba yileso sichitho leso somnenke uyanambuzela nje uyileyo nto leyo uglowy awungijele nje usugezile umuhle uphume ekhaya une confident kanti abantu mawufika ngaphandle bakuthola ukuthi akuhambi kahle namasu nomuntu wakho nje ninamathelana wena nje uyanamfuna mfuka unalento leyo nje emgqoshayo ukuthi kanti lapha ku10 lo muntu ivaseline nevi akayazi ugqobile okhunga basizeke manje bezwe ukuthi mhlambe mangabe kunalezo zimo lezo ake sithi mhlambe babemenzile labamenze khona usefuna ukuthi manje eze kukhokhovula mhlawumbe ukhokhovula angakhona ukuthi ageze lesi simo sakhe ahamba asikho isichitho semathuna inhlabathi yamathuna liyanto isuka ingasosichitho bayibiza kanjalo sebayibiza bayidumisa kanjalo kodwa ngiyangithanda ukucorrecta ukulungisa ukuze abantu bethu bangalahleki ngamagama nokwazi izinto ngokunjalo emathuneni mabethatha inhlabathi yamathuna babe bekuvusela imoya thizeni yabantu thizeni kungaba ngowakini kungaba mhlambe umuntu ongasiyo wakini kodwa bazovusa leyanto babebiza isipoliyande kwaZulu noma izizwe lo muntu loyo ma angabe esevukelwa ilemo ivuka kuye njengobizo ubizo olufoswe kuye kodwa olufakwe kuye as a dark entity umoya omubo kumele wenze izinto ezopposa impilo eyiyona eqondileyo so ikuyabona umuntu mayevuka umoya ongathi uyidlozi uyahayiza uyalwa kabambeka kangeneka akazisho nanokuthi ubani sudidekile umndeni ukwazi noma kumele uyothwasa noma thini omunye baze bamthathe ngempela hambe eyothwasa uthola ukuthi usethwasa iyona liyanto makade ezothwasela ukuthi uzoba isigebengu noma ngumoya obulala abantu serial killer sha umuntu ngempama vela afu hambe uyothonisisa isicala lejele mawumoya lo ukuzithengisa uthole segcwele istarati lapha leJoburg ezithengisa tupopo isini uyayibona into enjalo but ke ubasiza kanjani abantu abanjengalabo mhlambe bebeza kuwena njengokhokovula futhi ke bakutholaphi baphathe malini futhi mina ngibonwa ngo500 rand yilento abathi ngesilungu iconsultation asikhumbule ukuthi le consultation ayisho ukuthi sesilaphana kunje ukuthi mawufike ku doctor esiyokufaka ama temperature in echecker as in diagnosis ethola ukuthi yini ngempela ekuhluphile
ngiyangakwazi ukuthi ngite emuntwini iphatha into engaka ngiyazizwa izinyanga ukuthi une price yakhe yaziwayo nesiyaziwa ngithi nangu lwenamanga manje awukwazi ukuthi yonke into yakho ibiza imali efanayo kumele kube naloko okukhulu kumele kuphinde kube naloko futhi okuncane ngoba izinkinga zabantu azilingani omunye akaguli omunye akanasichitho omunye akathakathwanga uguliswa ukuthi unendaba yakhe phakathi kwakhe nedlozi okumele ilungiswe seliyaziveza ngesibonelo thizeni certain omens that alerts him ukuthi unesidingo thizeni yena nedlozi okumele alungise omunye umuntu uyabe nento enjalo athinte nje kancane edlozini ethole umuntu kamoya owazi indaba yakhe kuvele kulungisa ngathi akakazabe nenkinga Dr. Khokhovula mangabe bemfuna abantu manje abamamele bezomthola kuphi eduzane Emalahleni Bambino Center opposite Christian Center opposite Home Affairs ngempumalanga nyana kwerenki le local after iCaltex garage kune Bambino Center ilapho engikhona ngineyinsuku ezizobekwa ngisa arrange ngiconsult khona laphayana kanti mina njengomuntu ohlala egoli namapetrol njengomuntu onemizi namakhosikazi Protea si adjustile manje kule mizi emkhulu kakhulu ngoba sifuna ukwenza ama-shop izwe lonke leli sidale ngalamabili Newtown eGoli ngala eWitbank so umuntu uyafona azi ukuthi uzongithola eGoli khona ngase Protea noma uzongithola la eWitbank le ese Joburg Center ayinayo indawo yokuconsulta kahle ishop kuphela ngidinga ispace esaneleyo ukuze ngibe ne privacy yaneleyo nomuntu manje bezokuthola lapha bezokuthola ugqoke into zakhona ususemandleni nginempahla zokugqoka ezedlozi bangicheck na ko Facebook Khokhovula traditional healer ku YouTube Khokhovula Gundabaloyi YouTube and Facebook Khokhovula Instagram uzombona ngizifakile zami ngithanda ezengwe noma ngezebhubesi ngoba kakhulu ngindawo amehanta uyangichaza uma ngabe ubiza indawo la utholakala khona like ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongayazi iHome Affairs akekho umuntu ongayazi le Caltex garage okhuluma ngayo abantu abaningi bayaya eHome Affairs and abantu abaningi bayaya eBig Gorenhof okuwukuthi yila wena ungakhona so noma ngabe mhlawumbe bethi bebengezanga kwena kodwa bolibona uphawu olushoyo ukuthi nangu Khokhovula lo usiponono ekhuluma naye njalo ngolwesibili ohlelweni ivintage mode kanti ke futhi ke kuyangijabulisa ukuthi uthi abantu bazokuthola ugqokile ngoba abanye bezobuza bethi hayi man yesuthi isiponono basimbona lapha kuma social media wethu simbona ezigadlile enuka imali ubona ukuthi hayi indoda igqokile ke manje uhamba ku 56,000 uma ungathi noma uthi uhamba lapha uyayibona kodwa ke bazofika bekuthola ukuthi sikhuluma ke manje nomuntu kamoya ke manje sivakashele umlaphi wendabuko ilapha soqala ke khona manje bathi hayi ziyakhala ke manje amagama akho okugcina bese siyahamba amagama okugcina izichitho zikhona kunezimpi ezinkulu kakhulu phakathi kwabesifazana nabesilisa ngangisakholelwa nje ngisakhula ukuthi isichitho sihlasela umuntu wesifazana kuphela nabesilisa bakhona abahlaselekile ngazo isichitho amagama ami awugcina ngisithi ama phone numbers ngiyatholakala 073 037 3093 enye ibi isithi 063 811 78 ngabe yini nje ekuhluphile ethinta indaba zikamoya nomuthi impi yabathakathi izoyilwa nawe ngikhona nguKhokhovula. Good night and I love you. Mina nani siphinde futhi ke sidibane kusasa ngasona isikhathi esifanayo. Okay.